ni ngatung lakiat bah. Sebagai lek siang tim long show. Carung ni tu. Kini ke episode lawan Rasha Pida KR Enterprises. Kebai ke one stop solution dapat bagi furniture sets haki yang berinternet ke jongpi berpilak dan pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej melor kiwe ke tum ke budget ber ke design ke bak kuat. KR rui ke end-to-end construction solutions ngeduk architect and planning adu ki kam interior yang kemai jongpi. Wani kujat haki dukan jog KR Enterprises hayau tumia jowai lani hai it surat shalong dapat bagi jengtip bakamnya. Parlok perjor haka sin ke bening kong mencau senam ula hapu slap ubajur hangi hasor selong baik ni la ibang ha ni tali isngam ha ikong dari ni la syong muri bila khiat pelan ndali pikai no sya bar kelong nu tu slap khiat ha ni ke bening te slap ula hap syun imat deh. Di penino pi uslap, lada pemi dan selong. Lada pemi dan selong am peni pi uslap unong kum nomo. Tu slap selong. Look at that. Right? Oh, ni lah bom slap. Right? Bro. Dan ikut no. Dapat keslap bas badai. Lasak rentat. Ngarah yang lah dari belakang sempu lupa lah kali mana. Okay. Ni stang sepang lah bom sukria try ni deh. Tangan start saya ke baik. Syeh. Mana no. Haksin beningkong mentah singi keslap hang ni sor selong besok aku masih smith hatu singi khasau terik ke selam tengba haselong hi kadang slap mentah tikat no ke jeng itiang ke jeng ihun ke pertai kemariang kemakalong gumni ke i tengen ke i syo ke bat dah keslap kami wala kaya ikriat kami ru tenre ke ibiang pat ba ka yo long katengen ka madan ka madia mi show na ni rumo ali na try yes okay kini kampus ni huti por bigijit por bakiyo te sila da yo harkong bade hibis yo bat nan yo bat bing yo bat surok jaka bahe bro slap slap yang no udi ketrok yu ni kum tu ketrok suit yu dah jadi mah kerukom nyak kali ke sulong tang balayo nya ngatrai ke labiang belum detik ikirul kian rupiah samtam le bai de begini traffic rules ni dan sabening sekendo benong hiu kahdu banda tip banda buat ni melara tipu buat ni ikap kuma kisianang banda kisianang tang membuat steering bana accelerator tenre bantip pa dikirul kian menong hakim di sempien kau kemakintip kebakosan ni kita tahu berokhat kebakam dan kami kita berokhat kedai kejengai signal di signal la permi de style lejong na signal tu haba pidai ban lek
syakani kaliang pemdi ban ai signal situ ban mudur bagi beri kin pas ke lada dei pat ba garde pat ba kia syakani kaliang tai signal bisni kaliang ni ban ai pat syakani kaliang ban mudur bagi beri kin pas na kaliang. Oh ni jing kiat tu bro boleh ke kiat ni kan ni tak kadang suka benong ini perlu ni ba ni haban daya tip pandai sungtu kuno banyak seperti nya kali nomor bersyumudur hi kumtu te ke bom lalong saya kala ke jong kamon ke bom long itu berkom tu itu sukhiat men sukhiat. Oh ni first time nya bat keselap kumim tahu senam oh ni sukhiat gila sukhiat bro tak beneng ni lagi ngasih bet long makani ka jaket ham ya dah lihat ni bro ni layap layap surut oh di ni bro ni mentah telah habra ringkut di belalong hi goneng gumni telah habra ringkut kei ba penlong ya kani gumning berselap ni mo dan riong dan ni senur primat ni gan kam ha satu sekolah ni khra kaji ni te pai don tai mo ni ka simbeneng ku kani tu sinla di benong nur kaji lut te ninyale kuno laki lut kulo liha dong lu aktif sur pedak how oh man di so lokal ni te baik keselap kono nilai so breed di bubun di batang sedai dei selap nel abuyung kli tak ada bu di lokal ham satar bro syu oh ni kani kan perlu keselong hapor peslap lani huslap beningkong seselong kan ai keteng no kata di mana mo video right first right Jalan signal dia pakai video pula. Ni ngatung lah lihat bah.
Sebangan lek siang. Oh ni tim long show. Sarung ni tu. Wah, ni. Perlu isi dulu yang punya kue pakapur habis buan insyaallah kini kebaik 13 mentala gendon arkus nem gini. I love this bike.